ҳамватанои азиз, бинандагони гиромӣ, мухлисҳо, муборизҳо, мухлисони ходими халқ, бинандагони канали ходими халқ, умедворам ки ҳама каса хубу сиҳат хубу сиҳату саломат бошен ва дуруди худованд ба хонаи шумо бод, ҳамватанои азиз. гуфтем ки комментҳо, яъне каме дар бораи комментҳо суҳбат мекунем. инсонҳое ки гуногун навиштанд, баъзе инсонҳо навиштанд ки Астанаев ту мардума ба ҷанг даъват мекунӣ. гуфтагӣ гап шид аст. Бале, албатта мо мардума ба бигем ки яъне дар ҷанг ҷанговар будан даъват мекунам. бибинед, оддитарин чиз тамоми ҳайвонотҳо фарзанди худа ба ҳамон мувофиқи зиндагии худ ба шикор меомӯзанд. намегӯянд ки бачам дидӣ бигирез. гург ҳам ҳамчунон фарзандша ба шикор меомӯзад. мегӯяд ки бачам инайра дидӣ? О дидӣ. инайша дидӣ? О дидӣ. шумо қиссаҳоро дӯст медоред ки анекдоту қиссаҳоро. рӯзе гург фарзанди худша мехоҳад шикора биомӯзад. бисёр бигем ки мегира мебурораш, бачаш калон шидагӣ ва кӯча мебурора ҳамроҳаш. мебурора мега бача ма барои ту шикор меомӯзам. рафтан мегиранд, баъд поён дахай мебина ҳамон гуногун ҳайвонотҳо чарида истоданд. мега ки бачам навуша номаш хар аст. дидӣ мега о гӯшош нахе калон калон, думбиш дароз. ӯ хар аст. ӯра гӯшташ маззаш нехеле аст бачам. о навра дидӣ? о мега ӯ гов аст бачам. ӯра гӯшташ нехели мазза дорад. мега о навша дидӣ? мега ҳо бачам. бачаш мега ҳо падар. мега ки ӯш гӯсфанд аст. мега ӯша гӯшташ маззаш нехеле аст. мега о навра дидӣ? дар дасташ тиёқ дорад. мега ҳо. аз ӯ эҳтиёт кун мега бачам. ӯра тиёқш қатӣ дар шудагӣ камон ё тиёқ ӯ метавонад ки ба мо зарар бирасона ё ки қатл кунад. мега аз ӯ эҳтиёт кун бачам. мега яъне ки назанад. баъд бачачаи гург омӯхта омӯхта омадан мегира аз падар, мебинад ки саг истодагӣ аст. мега о навш ранги худ моная. мега ӯш кист? мега бачам аз ҳамада мега аз ҳамон ҳазар кун, наздик наша бо ӯ. мега пешиш наро. мега чӣ хел ранги худ монаст ку? мега монанд аст ранги худ мон. мега бачам аслан ба ӯ наздик наша. аз он чизе битарс ки монанди ту аст ва дар дохили ту ҳаст. гург фарзандша ҳамихел бигем ки насиҳат мекунад. мега аз он чизе битарс ки дар дохили ту ба шакли ту мегардад, не ки ӯ душмани ту ҳаст. бигем ки барои ҳамин бародарои азиз, агар ки маро бигем ки Астанаев мардума ба ҷанг даъват кард, бале бародари азиз, ма бигем ки мардума даъват мекунам ки мардум ҳамавақт ҷанговар бошен, шер бошен, шоҳон бошен, зур бошен, любой каса бизанен. гуфтиам гапо гапзанӣ намонен. любой каса, ягон инсон дар тарафи давлат, ватан, сарзамини мову шумо нигоҳ карда натонад. ина хеле зур боше. бале ма даъват мекунам дар ин чиз. ва он инсонҳое ки ба шумо хиёнат карданд, ба шумо хиёнат карданд, бобошон карда боша, бобо калоношон карда боша, имрӯз шумо бояд ответ битем ба набираву набирагонаш, барои он ки бидона то ки любое время рано или поздно ответша мегирад. урус мора киштагиай,
урус мора диздидагиай, урус мора полни ватанмона тақсим кардагиай, пойтахтмона тақсим кардагиай, тит кардагиай. ай дасти урус момаву бобову тамоми аҳли авлодои пештарамон кӯ пиштода грехта рафта покистони ҳиндустонда дар ба дар шидагиай, кадомиш ки тасмим нашидагиай, ҳамаи амира урус кардагиай. Ягон одами дига омада кардаги нест. На танҳо урус, одамое ки ба мора дин овардем гуфтам ин кора кардаги ман, кадоме ки дар давлати ман ҳамла кардагиай маро шум мебинам. Проблема дар сари ҳами аст. кадоме ки кардаги аст фарқ надора, маро шум мебинам. ӯ душман аст. ва ман фарзанд мам хел багем ки мегӯм ки наму душман аст, инаиш дӯст аст. фарзанд мам ин чиза мегӯм. кадоме ки ба яроқ даромадаги аст, таламу тарош кардаги аст ватани мара, ман имрӯз бигем ки барои рӯҳу авроҳи наму бобое ки истодан дар ҳифзи ватан, ки ватан тақсим накуна, не хеле урус гирифта титичорш накуна, истодан кушта шидан баъзе предатело. вале баъзе предатело гуфтум мо мега айдурне, айдурношон набуд. баъзе предателора роӣ кардан дар дуруношон то ки биёя бифурӯша ва ира баранд бикушанд. ива дар комментотон ҷавобе ки то ҷанг мехоҳӣ гуфти бале, ман ҷанг мехоҳам. ман утари фата пӯшида келин шида гаштана намехоҳам. ман мардакам. ман мардак ай майдонам, бояд биҷангам. тамом. ин проблемаро кадометон да маъқул нест. кометон да намефура, гуфти кометон тарс доре аз ин чиз, метавонед биред ай пай зиндагитон шен. мо ай пишти нами рехимон дар ҳамиҷо омада задагием, дар ҳами аҳвол кӯча мерӯем, кори занак ҳам мекунем, номи мардак дорем, дар дастомон ҷоруб гиргирди дом мерӯем. ура дар ватани худат бика западло нест барои ободӣ озодӣ, не ки рафта барои шикам шида мерай кори занака иҷро мекунӣ дар дигар кишварҳо то ки як луқма нон пайдо кунӣ, халос. ин кори мардакӣ нест, ин кори мужикӣ нест. ва дар бораи бигем ки имрӯз як каме наворҳоам дидам, аммо блогерҳое ки амният албатта кира дар пиштиш амният буд ва чаро занҳоро таҳқир мекунанд, дар инҷа мардҳоро намекунанд. яъне ки асос сабаб чӣ ҳаст кофтико буд рости дар ин масъала. сабаби аслӣ ки бигем ки мардум ҳам хел бераҳна шидан рафтан, айраҳ биромадан рафтан, ҳақорат, дашному, болопараку, поёнпараку, худшона лич кардан, нишон додан, бигем то ки бигем намедонам аз ютуб пул кор кунанд ё аз тикток пул кор кунанд. ина асли сабабиш эмомалӣ хеле эмомалӣ раҳмон аст. барои чӣ? барое ки аз азал контроли маданият ва фарҳанга надошт. халос. дар телевизионҳо фан болои духтар сувор шидагӣ, пишти духтар сувор мешавад, духтара дар пиштиш мебардора. инсонҳое ки намедонам ягон саҳнаву ягон ҳаҷв, ягон суруд бигем ки контрол надошт. мисол як духтара барои як гапи қабе бурдан 10 сутка маҳкам кардан. чӣ қадами қурбона намебаранд, унвониш метан. охи вақте ки падрастаиш, яъне калоншидестагии насл, калонора мебина рафторошона, вазъо чӣ мегиранд? албатта ҳамира мегиранд. чӣ ҳамин чиза мо дар дигар миллат намебинем? барои он ки калонои ӯ, ина мисол мардуми чечен, калонои ӯ ғурур қатӣ мегарданд, насли нахели бигем ки блогер намешаванд, намедроянд дар ютуб кун нишон битана, сина нишон битана, ма девнаем куе те да даҳани отатку да даҳани очат гум шуд. И чӣ аст аслан? И чӣ аст? киро овард? Ки овард ира? эмомалӣ раҳмон рақс мекард қати мардам.
خیلی پرزیدنت در حالتی که استاتوس پرزیدنت داشتن یک دختر میبره سوال میته یگون که تلفن میکردگی داری ها ما میخنده در درون زال قرصک میزنن این مایمون بازی نیست پرزیدنت یا دختر میگه یگون شو تلفن میکردگی داری پس بعد از خلق عادی چی میگیرین شما در داخل مکتب معلم اینستیتوت دا طلبه را میگه که ما اگر میکردنی میبودم یکم تر میکردمت میوید بگیم که اوچتا فلان کنم فلانت کنم در کنت فلان کنم میگه طلبه را معلمی سین سالش 60-70 رفتگی معلم ما میگیم پروفسورش میگیم در حالتی از استودنت قطیش تنی نمود گپ میزنه چی به نمیبره اون را 10 سوتکا محکمش کنی چی به جریمش نمیکنی چی به اونا حجو نگاراتون را محکم نمیکنی او کی را تقلید میکنن و اپشتا کی را تقلید میکنن این دختر که 18 سال داره حجو نگارات 35-40-48 سال داره یعنی او چی کار کرده ایستودن کی را تقلید میکنن ایش یا دیوانه را تقلید میکنن حجو نیست او چیزی که او نشون میتن من نمیدونم خیلی با فکر من مردم دم نرمال نیست تماشاش میکنن معنا نداره یگون چی همه دیوانه سیومکا میکنن همه قصه یک دیوانه رو بکش یک دیوانه فنگ کدگی توقیش دریدگی اونها شان شرف تاجیک پاس نکرده ایستاده است او هم روزی روز در اینترنت از نام تاجیک و با زبان تاجیکی میمونه شان شرف تاجیک پاس نمیکنه او توی چی است که صنعتکار یما خشه میگیره درون توی ده سری پاورات سری جرای بگردانش او چی است او چی است او مدنیت تاجیک ده تغری میگیره مدنیت امام علی ده تغری میگیره با فکرم چی به پیش راهش نمیگیره اینو چی به نمیگیم با عنوانش دادین خندوتون ابزنی عنوان دادین عنوانی حافظ خلقی عنوانش دادین امروز که مسخره بازی و تحقیر که بگیم ترند شوه پیش بروه دیگر مردم کوشش میکنه از او استفاده بره امروز شما ریشه درخت موندگی برگی درخت قپیده بگیم که تنظیم در آوردستین ریشه در کجا است ریشه خدی امام علی اویلش قطعی میبره در تریبونا سرود هم میمونه میرقصه مردم های پایان فیشتاکش میکشن فیشیو زور رقصیدی از کجا است این چیز در کدام شان شرف پرزیدنت همین چیز میارزه که بیوره اویلش قطعی ببره در پیش مردم برقصن ای پایان خلق فیشتاکش بکشه بجنبانش بگه در هم جوانی ما بگیم که رقصه رقصیدن در ما فیشتاک میکش نمیگفتیم بجنبانش ما 100 بار گفتیم تویو را نگاه کنید پروفسیونال تجربه دار وجه لبوی همون رقصه تبیار بگو بیا یک تا رقصی میلی که کمک نکرده کرتای چکن که جوشید کرتای اطلس که جوشید که جوشید کرتای بگیم که رقص میکردن که جوشیدن نیست من میگیره نمیدونم کاری خوب است من را گنده نمیگم من میگم بله اما پال نیراست با قپینش پال نیراست اول سر کنین از انسانوی سر کرده نه اینکه ای دوام دیهنده از سر کرده و خیلی که ما اومدم از کردگیم پشیمان شدم انا با ایبوی تاجیکی نمیزیبی دیگر چی نمیزیبی بیار نه عرب شد تا بگی بیار نه غریب شد تا بگی بیار دیگری شد بگی بیار همون کدگی کروشونه نه یا تایدگه مگامبو دارین توی با توی توقی دردگی دستارش همه زمان راست همه زمان چی هست اصلا خداش چی هست سنت هست همی فرهنگ هست همی
маданият аст? ҳамхел тасаввур доре? рӯз дар ютуб сёмка мекунам мепартояд. ба халқ мега акая тайдига шава, акая тайдига давом ша сёмка ки. хам бозора нигоҳ карда гуфти ҳам гапо савдота мекунӣ, борта меёрӣ. вақте мебинӣ мардум инамира талаб дорад. мо аз азал гуфтем, вақти шумо гирифтен тамоми шеъри суруда дар васфи Эмомалӣ тов доден. ҳамаро оварден дар Эмомалӣ рабтиш доден. худи ҳам одамои фарҳанг ва дар куҷои тари шеъри суруд мегузашт? куҷода бояд гирифтен ҳамаша Эмомалӣ. рӯзи дуроз Эмомалӣ худаш дар клипҳои тамоми артист сёмка мешава. кадаги корош. кани ки ҷавоб метаҳида? ҷавобгӯш ки аст? вақти саркардааш худтон ҳастед, баъд мехезен аз мардум мегӯяд ки чаро ин духтарои тарӣ шиданд. 30 сол шида Эмомалӣ президент аст. пас ин ҳамон бигем результати кори Эмомалӣ ҳастӣ. чӣ аз ин менолен? чӣ аз ин духта менолен? ё ки чӣ аз ин бача менолен? ё ки чӣ аз ин гудак менолен? ё чӣ аз ин ҷавон менолен? чӣ аз ино менолен? чӣ менолен аз ино? худтон сар карда доден, худтон рақс карда доден, худтон бозӣ карда доден, худтон хостед ки мардум тупоӣ шава. вот результати тупоӣ. худтон хостед мардум бесавод шава. вот результати бесаводӣ. бигирин ак худтон. мо имрӯз мехоҳем ки мардум басавод шава, ба ақл шава. имрӯз мехоҳем мардум, имрӯз мехоҳем мардум ак боз аз ин роҳ бигарданд, чӣ хеле шавад? чӣ мехоҳем шумо аз ин мардум? ман намефаҳмам. на дар хунукӣ тоқат мекунед, на дар гармӣ. рӯзи дуроз дар сари мардум ба номи худтон қонун мебуроре. багин конкретна мардак шида кор карда натонистед, халос бибироем бирен. кума биё мешава ҳамитари? кума биё мешава ҳамитари? бо баъд яташ мебура мега озодии инсона бояд поймол накунӣ. чӣ хел озодии инсона поймол намекунӣ? мега ҳам қадар зиндагӣ ки озод ки озодии каси дигара поймолтӣ накунӣ. вақти дар ютуб гуфти ҳам гапо як духтар як кӯдак мебироя синоша нишон додагӣ уҷа очайма аст. телефон доранд. мо дар асри 21 зиндагӣ дорем. хоҳарим аст, заним аст, фарзандим аст. мо дар асри 21 зиндагӣ дорем. телефон дорем, интернет доранд. мезананд тоҷикистон. гуфти ҳам гапо синав кун мебироя. фақат ӯ нахрин озодии мара вайрон накарда истодааст. ё ки тоқаво доранд озодӣ. ки мо бояд озодии ӯро халал накунем. фора кун биҷунбонанд. олияташам биромад мега ки хай ҳами дар тоҷикистон геёра мезананд. геёра фалон кунен гуфтам. ҳамои ки ҳамо беодоб ша. рӯзи дуроз дар интернет биромадааст. лифчик пӯшидаги як бача кунша нишон додаста. оха кунтаи бира кунтагӣ таки тира ки кор доршид? ҳичка. касе тира ғам дод? касе тира озор дод? не. не ки ӯ кунтагӣ та рӯзи дуроз биромадай дар телефон реклама кардести. конечно ту озодии мара поймол кардести. ту озодии оилаи мара поймол кардести. ман тира хаб мекунам местам ки ҳамин кора бикунӣ. албатта ман хаб наместам. бира муханаси бира пай зиндагӣ чия бира кор табика ти харяк дар хонат. ина ман мисол гирем. ман гуфти ҳам гапо ҳамун секс мекунам ҳақиқати занам. ман намебирорам ку дар кӯча бикунамаш ба дапеши мардам. хона аст барои ҳамун кунтигиам барои ҳамун дигаршам. бирен дар хона бидироен ти харякак бикунен бипӯши либосота дар кӯча мисли инсон бигард ки як каса халал нарасон. тамом ҳал шид корат.
деки мебурой ту очай тоҷикоро ҳақорат мекунӣ билад як кунтаи дигат мебуроел турсуки лифчик пӯшидагӣ рӯзи дуроз ай берин набиро на бигем ки ай неста ягон чизи калон ки кунумхорӣ деста ту чӣ кор кардести ютубай мебурора дар чиз фардо фарзанди ман мебина ура фардо очаи ман мебина ура ман чӣ хел хаб мекунам местам ки тин ҳами чизоро дар ютуб паҳн кунӣ ё ки дар тикток паҳн кунӣ ман чӣ хел хаб кунам бестам ту била озодии мара поймол кардести хорошо ман ку озодии тура поймол накардестам бира дар хонат бикар корта мекунӣ бира тихария кадам бигӣ ҳеҷ катара кор надора як қиёмат ранги ту ҳастай дар тоҷикистон хиди аз ҳамун фарзандои ҳукуматдоро саркардагӣ аз хиди ҳукуматдоро саркардагӣ ва ғайраҳош як галатон ҳастен тихария када гаштест ҳеҷ ка кор надора шумода яке ӯ маъноеро надора ки ту бихезӣ хита дар ютуб реклама кунӣ ҳар рӯз ту вақт туже озодии мара поймол кардести ё ки ҳамин духтаре ки блогер аст ё ки дигаре ки ҳастанд баки коре ки ту озодии мара поймол накун он вақт ман озодии тура поймол намекунам вақте ки ту озодии мара поймол кардӣ ман утари озодии тура ман поймол мекунам яъне ки бояд заиф напаниманӣ бошад инҷа духтар ҳаст бача ҳаст инҷа фарқ надорад инҷа гап дар сари духтар бача будан нест фарқ надорад бале ҳама айб айби ҳукумат аст айби ё нест дуюм и аст аввал ҳукумат аст дуюм иё аст барое ки ҳукумат ин шароита омода кард барои ёра ҳукумат худаш раҳ кушод дод барои ёра ҳукумат худаш нишон дод ҳамаша рӯзи дуроз духтароро гирифтан тай киртай остинкалтаву намедонам тай фата кардана ҳа бидав ки депутат меояд пешиш биро ҳа бидав ки эмомалӣ меояд пешиш биро ҳа бидав фалониш меояд пешиш биро рӯзи дуроз худтон духтароро бировардем пеши мардум омӯхта кардем дар пеши камера баъд имрӯз бо мегӯем ки ай пеши камера дур шад тамом нашид безеб шид ине аст проблемаи аслӣ мо проблемаи аслиро мерем дар як инсоне ки худмонамро тайёр кардем ба ҳамин аҳвол овардемаш баъд имрӯз мегӯем ки не ту набиро тикток ту накӣ кора бале ту биро тикток ту ҳақ дорӣ биромаданда биро ютуб биро гап за чизе нишон те як чизи тамиз ки як намедонам як авқот ки контента духтар ҳастӣ як салат ки контент намедонам як кор ки як намедонам як коре ки баъму зебанда ба ту боша ва озодии ман поймол нашава ва озодии дигар касам поймол нашава ҳамин муллоҳо ҳам озодии дигар касоро сахти бад поймол карданд ана кадоме ки намедонам арақ мехӯра бигем шайтон ӯро таҷовуз мекуна кадоме нос мекаша ман никоҳш намекунам ӯро даҳанаш ай туалета бадтар аст ҳамаша тоҷикистон 80% нос мекаша 90% ам бигем хато намекунем ту чӣ кор кардести чӣ гуфтести чӣ гуфтести шумо дар ҷои таблиғ балки танқид да гузаштен угроза да гузаштен одамода поймол карден озодии ӯра таҳқир карден ӯра конечно шуморо намемона ин кора кардана ҳамаш ҳаме бигем ки мардуми мо дар бораи инами чизое ҳастанд ки инами танқид кардан тақлид бигем поймол кардани якдигар да ҳамин дасташ да як чӣ расид бояд поймол кунад имрӯз ҳамин ютуб ҳам ҷазир кардем имрӯз тикток ҳам ҷазир кардем ва ғайра ҷош ҳам ҷазир кардем нест надорем контрол ибо надорем ҳаё надорем чӣ кор кунем бигӣ так да дигариёшам бигем ки маҳкам ку полни рост ютуб да налог бастем пул кор кардем ай ютуб кадом пул кор куна налог бояд биёра битамода налог тона гирифтесе даҳан тона пушен чӣ кор дорем чӣ кор мекунад раст ки тараф бигардем раст ин айҷа бием налог тона гирифтесе тамом бимонем чӣ кор дорем шумо налог гирифтесе наё агар ки то мо раҳбар яъне раҳбарият маданията дар ҷои маданият наёрем фарҳанга дар ҷои фарҳанг наёрем
و نسل آینده را ما تربیت کردن نمیتونیم. نسل آینده را ما تربیت کردن نمیتونیم. نسل با طریق فیلم تربیت میکنیم. نسل بگیم که با طریق نمایشنامه ها تربیت میکنیم. نسل جلب میکنی به طرف لازمی، نه اینکه هویش بتیو بعد پلیت چرای قفاش روی کنی برا بزنین شورا که او چی کرده است، او یوتیوب ده حقارت کرد، او فلان جا ده حقارت کرد. ولی بدروین یوتیوبی تیک توک ازبکستان بدروین یک دیگریشون در رفته زده اوگروزه ها مشت زنی یک دیگر باتل نمیدونم این چی است. ما یکم بار ندیدم این مدروماده دو کس یا دیگر حقارت میکده نمیدونم فرما مردکای کپ کلون ریش دارن برامدن باتل میگن. زنکا گودکاشون ایسی سینه دوده است ایسی باتل میکده. کی بسیار گپ زدن بوده است، کی حقارت کردن بوده است، چون چیو بوده است. یک دیگر هم قدر حقارت میکنن در باتلاشون. ما یه روزا میگم که پیشم برامدم من گوش کردم، ما گفتم این تماما اگر همین تیپ رفتن بگیرن مردم یک دیگر را یک روز میکشن. اوژه یک دیگر را رفته زده تاوی چشمو کبود ایش پیش ایش میاد دوای ستریلکا زدن. ما با سر تا اومده استم، ما اینای تاریکه استم. و تو قیمتش چی میشه؟ برای چی؟ برای که سنت ازبکستان هم آخران وقتا همین جماعایی که دارن همون میبروین مردم هم میخندونن پالنی کر خویا شدگی است. پالنی کر خویا شدگی است. پال وای را قبول داره مردم. زنکا در آمده خندیده شده است، کیف کده. این یکی شوخی کده است نیست. او بگیم که آبیجان مرد رفت خدا رحمتش کنه. انا دیگر صنعتکارای حجونگارای اصلی که بگیم حجوی اصلی میکردن پیر شدن رفتن. بعضیوش مردم دیگر ایو را قبول کردن، او حجوی اصلی بیرون موند. فردا ازبکستان هم جزیرش میبروید، جزیرش میبروید. و پرابلما در سر میاد. با نصیحت با این چیز نمیشه و کنکریت نه تصمیم میگیری باید چیکار کنی و چیکار نه. بعد از اون گفتی همون گپو توکلت وقت داری. لطف شو کانتنت میکردگیشه از نظارت کانتنت چه میگذرانی. اگر که میوید سناری مینویسه کانتنت کردنی سناریش هم مینویسه میاره کانتنت هم میته از انسانوی میفهمیدگی فرهنگی مدنی میگذره. میگن که همین کانتنت میشه برش شمکه کنه میشه و میگن که کانتنت دفشه ایجادیست نبینم خطی کانتنت. گپ در سر اون نیست که من نمیگم که مردم تاجیکستانی ما بلاگر نشون یا که مردم تاجیکستانی ما صحنه نبروین. ما مدنیت خطی بروین. میگم که در داخل وطن هر کاری خوب یا بد کنین میگن امون ضرر یا فایدهش یا آبرو یا که ریختن شان شرف در اویلت میرسه. میگه که فلانی است یکی ای وطن بیرن این تاجیکستان یعنی وطن دا میرسن شان شرف یا که پس میزنه یا که بولو میروه و شان شرف وطن. وقتی که شما کانتنت هایی که میکنین این بیرن ای وطن میبینن ایران یعنی این کی است تاجیک میگه تاجیکستان. این نمیگه بچه ای نمیدونم قدرت الله یا بچه ای سنت الله نمیگه این گپا میگه تاجیکستان است. نمیگه وای کلوب است از غرب است یا از دوشنبه است یا از خوجند میگه از دوشنبه است. ما اون روز دیدم یک زنه که کپ کلان از خوجند تیک توک در اومده پال نیراست باینی پاش رکلام کرده شده از گپ زده گپی زدگیش با باینی پاش من فلان کردگی من زدگی نه این جنبه کی گپ میزنه. جامعه را حرام کردین. جامعه را کی کدی را رهبرو کرد و امروز تیوک میگیرن ایرا محکم کنیم ایرا سود کنیم و دیگریش انا میدونم دیگر کار کنیم. همین کلتون دا چیز زد کردن میگیرین.
این از اساسی اشیبکای خطای خودی شما هموطنای عزیز بگیم که ما حکومت دارای عزیز همه کاری خوبش برین ای حکومت نتونستین نمیتونین من گارانتیتون میتونم نمیتونین 100% گارانتیتون میتونم خیلی پرستوی گارانتی نه گارانتی ارگینال گفتم گپو 5 ساله گارانتی داره با گارانتی دادگیم با 5 ساله گارانتی در درونش داره که نمیتونین کرده حکومت داری کرده نمیشه و هیچ خطور سیاستمدار گرفت کسیش با سیاستمدار هم نیست شما 10 مرده این بخدا آدم عقلش میگرفتگی سیاست این نمود نمیبره سیاست این نمود نمیبره من در بعضی جاها هم بگیم که در دیگر طرف هم بعضی کارو کرده بودن من برامادا گفته بودم که ای اوشنو نکی کارا نادرست است نکی التیموس همین ریال باش هرچی هست نیست همین کارا نک همین چیز نادرست است بیا بعضن حالت با احساسات بعضی مردم بازی نکنیم یعنی هیچ وقت کوشش نکنین با احساسات مردم بازی کنین هیچ وقت کوشش نکنین و هیچ وقت کوشش نکنین که وطن و یا که آبرو ملتتون شرمنده کنین هیچ وقت کوشش نکنین کردنی این کانتنت میلیون کانتنت هست اگر که بکنم بگین ببین مردمی بگیم گروزین نمی یک گروزین ای تمامی ششلیک میکنه کانتنت اوقات میکنه میگرده دولت با دولت میگرده اوقات میکنه مردم ده اوقاتشون میته میگه که اوقاتی ما است مرحمت پاپروید که بگیم که باها تبتی میلیون پراسموتر داره یک ویدیوش میلیون پراسموتر داره میلیون میشه کرده همون قدر تاجیکستان زیبا است اون یک برادر بود که با که گشته کانتنتو میکرد بگیم که وطن نشون میداد آوا نشون میداد ده مردا نشون میداد قشلاقا را نشون میداد میگشت که با که خر اسب پیاده و موتورسیکل ماشین سوارک میگشت گرفتیم بردین محکمش کردین اونا کانتنت که زور دلیر امام علی میکرد از کمبودیا میزد حقارت نمیکرد با در آخر با صلح و ثبات میگفت چی بردین او را محکم کردین شما چی میخواین واپشتا چی میخواین حقارت کنه نکه کانتنت خوب کنه نشانت مورا چی میخواین شما از این مردم چی میخواین بگین ده مردم امورا بکنه تاکسی 2017 باید بالا باشه چی میخواین از این مردم بگین ده مردم بکنه در کوچه نماز نخون مایلی نخون ریش نمون سطر نکرد مسجد نرفت تو 18 ساله نرفت تو 18 ساله یعنی هر چیزی که شما گفتید این مردم کدیسته کانتنتی خوب که دلیر امام علی خوب کانتنتی خوب میکرد چه عیب داشت کانتنت های دلیر امام علی یا که همون برادری که غمش دادن آخر از حکومت ما فهمیدم رو ادرسوش همون کهودا میگشت پشتو را نشون میداد کهو را نشون میداد رستنی های کهستان را نشون میداد همون هم فشار آوردن محکم که او را چی با محکم کنونده چی میخواین از این خلق شما هم رنگ شاهی دیمونه ای که استور آورده از گفته است بینای بساز که تاش در زمین نرسه کدامی گفته است نمیتونم سوخته کلش گرفته است کدامی گفته است که ایشالله که میسازیم گفته است دیوانه ای چه خیلی بینایی که پشت در زمین نباشه او بینو در آسمون میسته او را هم کلش گرفته است شما همطوری کردین شما یک دلبایوب است همون دلی خفه نشین همین دلبایوب میگن ده این جای خفگی نداره نمیتونین برین بس کنین بیاین همین ملت داره همون فرزند را که همین صاحبی کنه همین وطن همین ملت صاحبی کنه داره همون فرزند را
خواهشش میکنم بره تمام نتونستیم برای که شما در یگان چی توغری نگرفته ایستاده است یگان چی هیچ توغری نمیگیره کانتنتی خوب کنه تا تاجیکستان پس زدی تنقید کردی نمیدونم خوینی ملت دشمنی ملت ایشا محکم که اوشا محکم که زنکا را 28 سالی سود کردستین یا تو وایمات شما دالبایو هستین یا که نمیدونم کلا داره شما همه را برده سود کردستین همه را شما خطون چی میخواهین نمیدونین رنگ همون زنکی بغض میشوه کو زنک بغض شوه اونمو عیناً رنگ شما میشوه عیناً فعلی شما را پیدا میکنه زنک در وقتی بغض بدنش چی خوردنش نمیدونه دم بانان میخواه دم سیو میخواه دم چای میخواه دم کولا میخواه دم نمیدونم پپسی میخواه دم منتو میخواه دم آش میخواه میاری نمیخرش میچشه میپرتویه میاریش نمیخره میاریش نمیخره راست خودی خالی و هیچ چیز نمیخره نه که پروستا خواهشش زیاد میشه شما با فکرم حامله دار شدگی نمی 30 ساله شما حامله دارین چی میخواهین از این ملت و چی میخواهین بسازین نمیدونیم ما همین قشنگ فهمیدیم که شما همون پرابلم های زنی حامله دار داره به خدا قسم همین حکومت ما بغض است بغض کارات که بگیریم بغض است سرتاریک میگن کو در تاجیکیش نه خیلی سرتاریک است بغض است همین زنی سرتاریک باور که کو چی خوردنش نمیدونه چی کردنش نمیدونه خو رفتنش نمیدونه خستگیش هم نمیدونه تو تولد کردنش نه سرتاریکش کو باور که همین نمیدونی او چی میخواد نمیدونی نیم میشوه میگه که ما سیو میخوام بخورم اگر سیو آورده مونده باشی که میگه بانان میخوام بخورم خیلی سیو بخور نه ما دیلم بانان میخوام یوزی همین حکومتی ما هم خیلی شیدگی است یه سرتاریکه بغضن با فکرم چی میخوان نمیدونه میگه میخوام بنزین بکشم هم خیلی میره از زپرافکا باقلاشکا دا برای بکشدنش بنزین میگیری میگه گاز نمیشه وای قای ماشین وی کنم گاز بکش بنزین نیست گاز ارزان تره گاز بکش نه ما بنزین میخوام بکشم بو میره با اون بنزین بو میگه که بنزین نشید بو میگه سالارکا میخوام بکشم بوی سالارکا زنه که میلادورم خیلی میشه میدونین هر چی را بکشیدنش میویا هر چی را خوردنش میویا عموما بگیم که نمیفهمی که چی میخواه چیکار باید کنه خودش نمیدونه این همیو حکومتی ما نام مثل زنی سرتاریک است مثل زنه که بغض است چی میخواهن و پیشتا نمیدونن چیکار کنن خودشو نمیدونن چی میخواهن میگم که دم بنزین بکشش میاد دم سالارکا بکشش میاد دم گاز میکشه دم میگه ما بانان میخورم دم میگه ما انگور میخورم میگه وقت دو تاویستان دا میگه میخوام برف بخورم میگه ده ژلانی را ببین حامله‌دار شده بغض شده ژلانی را ببینه که چی میخواه در تاویستان میگه برف میخوام بخورم اوزی همه ممالی هم تاری کردیسته همون چی که زنه که در تاویستان برف میخواه بخوره انا که ای که جو میوی برفه و بخوره انا میام ممالی رحمان ای نه مکور کرده ای نه مکور ایشا میوری سیو میوری بانان میگه بانان میوری اولوچا میگه اولوچا میوری انگور میخره میگه انگور میگیری میوری نمیدون میگه ما میخوام یا بنزین بکشم میگه بو میرای نیم میشه و گفتی هم گپو سرسون سرگردون کیم جو خود دیلم بیازور شده استای میگه خیلی میگو بیو خو کرید نمیمونه دیلم بیا خیلی بیو پارتو میگه نتونستم پارتوفته یا بنزین بوشا بکشم میپارتو امتر شدگی نه شما میدونید آدمی که زن داره میدونه من باور کنم این روزا رئیس هرم گذروندگیم و حاضر میشینم فکر میکنم همه ممالی همین رنگ سرتاریکی زنی ماشید دبده همین چی میخواه خودش نمیدونه چی میخواه نمیدونه
نیمی شب خسته میگه آش میخورم. ادخت خیلی به سحر آش کنیم نه حاضی میخوام آش بخورم. با بخیر نیمی شب با او را آش که 2 ساعت خونه کده سبزی کده آش کده خول خوب پرید 1 ساعت زیاد 1.5 ساعت رفت آش تیار کردم آوردم میگه که مانتو خریم اومده است. تو دیوانه آش میخوردی که 1 ساعت پیش. نمیگم میفورم مانتو بخورم دیگه آش نمیفورم بخورم. آش تیاره. میدونی نمیرم. ما همتر روزا را گذروندگیم ده. ادختا میگم آش گفتی. ای خوب بدارم کردی. اینا آش تیارت کردم 1 پیاله را آش کردم آوردم تیز. بخیان اولاد امیرا. بگردم میگم مانتو میخورم. این هم خیلی است برای همون حکومت تاجیکستان سرتاری که چون کاروچی چی میخواهند نمیدونم چی میخواه کو ریال نمیدونه چی میخواه. اگر تولد کنه سبک شوه خدا خواه باید کاروچی معلوم میشوه که خیلی حکومت میشوه. حاضر بغضای کو معلوم نیستی کاروچی چی میشوه آیندهش. تو تولد کردنش هم نمیدونیم. برای همون 30 سوشیدش داریم که تولد کنه. انا بیاین کمی دیگه اجداد کنیم که تولد کنه. همین کی تولد میکنه بعد معلوم میشه و معلوم میشه چه خیلی بگیم حکومت میشه. باقی سلامت سربالا خونتون آباد باشه هموطنای عزیز. خدا کنه که گفتی همو گپا می حکومت تیزتر تولد کنه و اپریدلیت کنه هم سرتاری که ببروی حکومت و ما بفهمیم که همین حکومت واقعا چی میخواه همین را ما میخواهیم بفهمیم. باقی خونتون آباد باشه. فکر نظرتون انا کومنتو دا بجقین بنویسین. دو خودتون برسه کومنت پادپیشکارا بجقین. دو خودتون رسه تا تماشاش کنین. انا بگیم که میشود دیگه هم قشنگ کیفایه است. دوستای عزیز باید فکر نظر ایده داشته باشین بنویسین. البته بله باز همه بار دیگه میگم برای نیتم از پول نیروز بعدی سال باید برم در اوکراین. یعنی راشد چه گرفته استم پول نیت کرده استودم خدمت با اون نیت و برسونه. باتالیون باسماچ تشکیل میکنم. باسماچی باتالیون باسماچی بگیم کدام خواه جلانی دوره بیاد присоединяться کنه. انشالله شما через اروپا بگیم راهتون هوی میشوه میتونه که در اومده تا اوکراین گذاشتن اجازهتون میتن через اروپا به ویزا به هیچی پروستا تاگ همو باسماچی میگوی که بلیتت میتن میخره اومدن میگیری کاروچی همینجا بگیم که ارگانیزواد میکنیم. ما هم مردک ما هم دستای نیم انا بگیم گفتی همو گفت و او دشمنی نه تنها اوکراینی سو هستند بلکه دشمنی همو ما هم هستند. از پشتی همو ما ده می روز دادیم. اگر شب وزیر 100% میره میشه یک باتالیون باسماچ ارگانیزواد میکنیم. باسماچی ها جمع میشوند. نسل باسماچ گفتی هم گفت کامیرا که باباش باسماچ بود او را در خونش باسماچیگی هسته او قرار نمیسته. زنده باشین دوستای عزیز.